Олимпиада ди теме уфа коракка бэм каттыбыс тылган хүбэттэ баг отайгар болбута бэйин тетте килага каттыбытым ди хэтте спортмен бара ди он iki группара арбыттарыһы төт онна үска киһинэ мин төт киһилэр катыбыспытым диир онна киирсибит соперниктара Бурят ата Россия киилэр Белоруссия онна Киргизия шо Белоруссия Өзбекистан диир би докутка кораккалара бот икки голоок бот кергеним мен Елена Дмитриевна дем бен булана председателин өлибит Всероссийского общества глухих коракка онтан Егор бэдэ дарыктанар хаттайдон кеһэ вот оголар бу боллагана 11 онна хэтта хаттактар Они долгую оннары атак боркадан тут Олимпиада барым дегенде бата путевка тоголгата Антон болары сагана путевка берили битер алды хадда докуй бутум дир яхын хамы проблемата яхын барагааны дер бэйте стандартны яхына 6-13 киле 5-7 киле гады бер бутум дир да яхын баракпыт онна 2 күнү буга болбут 2 күнү буга kuraqtayı. Başta gün полуфинал болбут эбит. 2 күнгө финалга тиктен каллады. Аны кийбитим ди. Баштасын тура мен личный тренер бар. Николай Прокопий Дмитриевичка. Онна кине одак биттен баха директор. Онтон 2 тренерим Трушков Василий Егорович. Онтан топ бар трюмка дарттанар тренердаргар инструкторга бараларга мактал